Tisoviwe, Arhageliu Jesu Christa Zanunu, Keniseri, Kepelime Gopete, Kelushiawe. Tie Tisojaha, Ukresar Gola, Tisoja Kemeyebo, NBCCA, July Ker, Dioba Kerüsuo City, Kresara Tisoja Cheshe, Mu Ukehuri, Su Pemedi, Ziedo, Gershom Hatogo, Kresar Gobu Mezasuje. KEZEKEHU mu KEPHRÜ KEVONU, Jehovah Zabu Zayu Tsilie mu KEPELIMIE PETERI TEJANGULIE TIENE. THEÜNUO NYIEPOU DIE Timothy KERÜ mu BETHAKESHE NANU PERSHENE. Mu HAUSEDI UKRESARA PETE CHEKESALASHENUE. Timothy KERÜ DIE KERKINYE. No, KRESA ZOLYO DI Nyeporibu Meleketa Chehe, Deri Kepeleko Mhodzagi, Ndiepunu, Njorlinu, Kekrienu, Kepelenu, Mugemesanu, Takepochilie, Sesie, Betakeshe, Gerkinyeponu, Pugeche, Nkresa Jagonu, Npelhukeshu RÜKHIELHOU ici. Ukresara Peteri, Takikevi Poche, Mu Ukevito Sedi, Jehovah la, Lushekelimie Tsupretine. Tie Ugo Kezedi, TSALI Kinye, Kelibie, Jehovah Tseliene. Sietali Kevimie Peteburi, Seliene, Mu Bahuri, Ukresar Petebu, Sietaledi, Geze, Jehovah Shoke. Bobu Gedi Cheje.
KETSHE Hego ke krye ke penyofa ke tezie kapie ntsia notiso ja ke vipo kapie hego tsidi hego bu ke zevordi no sholi ke vi poti hau ngukelela THEKHA kapie ntsia we kizu bu bunya ba ke tsati hau no kizu ke meje ke tsati hau no poti hau kapie hego tsasa temi ke kra ke zevordi no shono bazo sheri Tselemo ketsa shiketsriba de NYIEPOU no heko kret thordi hepkobu ke zevordi no shoketsa haupoti khapi hetsa ke sokola impejet thorwe heko thie NBCC youth day Sunday haulari ke thazie khapi ntsia puti bor hebe heko tsidi hekobu he kresar kori RÜKHIELHOU ke vi no su tsipi hetsa ke sa hepelwe sala ke thazie khapi ntsia NYIEPOU heko mhodzenu vor ke zahonu heko tyo heko ke phuma se predi mhodzenu vor
DERNYO JISU KRISTALANO HEKO MESADI THAKELIEHOU NO HAU KAPI HEKO TSEKESE HAULARI NPEJEWE JEDO NYIEPOU NO HEKO MELU HEKO KELEKO HEKO BU TSIZIDI NFERNALICHE SIDI HEKO BU NDIEZENU TOLEGEDO NO HEKO KRUHISICHE KEKRINYIPU HEKEHU NO THIE TENU SHOKEBA KIKRUBAWE KEKRELUKO MUPUNYO MUPU KIKRUKO SIRO ANI MUPU KIKRUKO UKO TENU SUBA NYIPU NO HEKO KELHU HAU HEKO TERIANU NO TELA KETSO NO HEKO KELHU SEBAYA MUSIBAYA KETSA KEPENYOFUWE SELAN PEJE HEKO BUN GINUNU KEMERENGULIA KETSA HAULARI NPEJEWE NO NYIPU TENU SHOKEBA KIKRUHAKO NO UKO MEMHILICHE SIDI UKO TENU SHOKEBA HAUNU NYIPU UKO BUN GINUNURI KERALI NGULICHE DIN KI HEMEJE MELOYA KEKRINYIPU HEKO KETSA KECHEMIE GORI KAPIEN PELESIA PUTIRA DIRALI KETSEKONU SHOMEJE KETSA UMORI TSEKEBA SHIKETSERIBA MICHEMU NONGU MEJEDI KERALI SEVORDI UKO TSESICHE NO UKO TSEMOKORI TSEPEVISICHE TSEKESORHOSICHE NYIPU UKO BU UKO BA TSENUNU ZOSHERI NJAPU TSILIKEVI SUNU NO UKO HALASICHE NYIPU UKO BUNU ADVICE TSEKETSEKONU KETARHO KETSEKONU SIRO UKO BU KECHA MINISTRY HAKONU UKO CHESIDI UKO BU SEKONURI TSIDI UKO NIBALIKEVI NO SURI KAPIE UKO TSISICHE KEKRINYIPU HEKO CHE KEZEDINU HEKO KRESAR KOLARI CHAYA NONGU MIJEDI UKO KRUHISA HEKEHU NU KRESAR UMHATO TSEBAYA KETSEPE TEKO BUNU ZOSHERI DIETODI UMHATO TSESELEKETOLA MESA MEZDI UMHATO TSESELEKETOLA INTEGRITY NUNU UMHATO TSESELEKETOLA NO UKO CHESA UKO KRUHISICHE KRESAR KO LIETO FUBA KETSEKORI KAPIEN PELESIA NYIPU NONGU MIJEDI UKO CHAKRPIE UKO TSESEDI UKO BU LIETO NUNU UVAKRATZELIKEVI NO POCHASURI KRPIE UKO TSESECHE MU UKO BU UKO KELEKE MEDOKORI KRPIE NTSESE NCHAU SIDINU KEDALIKEVI NO SUKONU ZOSHERI UKO KRUHISICHE KRESAR LESEKEPRE KORI KAPIEN PELESIA Masing kinu voria musalano nipu kobu nkremeradino nkinu masingu kilie tseche din kichaya he krisar ko tetseke kri rena ke krino lukya hakito ke tsokori khapian pelesia we nongu mijedi uko kruhische ke hurapo tozo shiri ke penyufo kru ke priem hasi bodezo ke tse ko busu sidi ukrenyo keki ba mozo shiri uko bu mesamezdi dia thodi hatokori tsili ke vi mu ukel huri pe voli ke vi no sukono zo shiri uko kruhische hego kresar pette kola ke tezie kapien tsia mu hego kresar ko pette ko bunuri jisu krista ngu ke meje mu jisu krista hasinunu memye shirli ke vi no sunu japi uko tsa mu ko kruhische ke krinipu hego chedo hego nyonyo ko mikir die baptism pe ke to hakori kapien pelesia uko bunu ko ke pelle haunu metmeche di pardinu o baptism pe ke to halari in pejewe nipu no uko kruhische ke ko khapie ko tsa ke thefu khapie ko tsa homi mi cheba livi nipu ko buri mi cheke tsero furi no sukori tswali che sidi ko bu thefu dinu baptism hauri pele sho nipu ko bunu zo shiri uko zulufu kelie haunu krista the pratiketa krista kehu the pratiketa haunu ukoburi ukoke vito sedi krista kehuri kruhisa ukepelle unuri tyo saseli ke vi no sukonuri uko cheseche jedo pastor new die sevordino ZHAPU tsado nipu no po kruhiseche no po chathasike tse he pellewe selano nipu no game he dinu por tseseshi pubusu metmeche di sedi he ko kik he ko kezasa sidi he ko renna ke tsiko bunuri rennalie derisu khawa modinu tsezeli ke vi ke ko khapi he ko patte kori tseseche he ko chedo kehu hau khapian pelalasia nipu he ko meje ke kri ke tse sedinu vorje munipu no sukori pete siwe musalano he ko kikem he ke tse meje potu fotoshi kikem he ke tse nu jeri tu fotoshi no sukosi musalano nipu no ntiunu no he ko kruhisa ke ko khapi he ko tsa tu ke pelio khapi he ko tsa muke ni khapi he ko pete kori tsa chedi he Jesus Christa he rakeliuza sidi chayawe amen ba prele vide Jesus Christa okalakeliuzanu
Bete Kerüsuo, Kia Krisargo, NBCC Youth Sunday who Medzidi who go Nuno, Krisar Kamedze, who Mikere Die, Zulu Filidio Gaza, Hohala, Uni, Bekriba, Mo Nipu Wujabegum Hato, Sovo, Beto Petegum Hogi Sisakile, Sulimun Bubu, Zayet Suliatin, Uwajidi, Zuluga Fatiu, Celidado. Kerüsuo, Humzeve Zang, daughter of Siop and Kolo Zang. Stay there. Turn groovy. I'm the boy with him. I'm doing the groovy. I'm guessing. Hunzeve, no Jesu Christa Libyan Kalakiliu, Silidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, Ketoseno Virio, daughter of Shane and Tejao VIHIENUO. Turn around. Ketoseno, no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, KEVHRÜ Belho, daughter of Akale and Viridio Belho. Turn around, so this was. Vale. KEVHRÜ KEVHRÜ no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, KRÜTA Zurho, daughter of Asale and Dr. KENEILEZO Angami. Turn around. Sit down. This again. KERÜSO no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, SEYIEVINUO CHECHA, daughter of SEYIEVINUO Rose and late VIKHOZOLIE CHECHA. Slowly. Slowly. Sit down. SEYIEVINUO. Do like this. SEYIEVINUO no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, Pelevino KECHA, daughter of Yevikono and Rokovito KECHA. Slowly. Slowly. Sit down. Okay. Heleno. Pelevino no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Okay. Sioliro, Rokono Tase, daughter of Viketono and Tepulesa Tase. Slowly. Come slowly. One more step. Turn around. Sit down slowly. A little bit. Okay, relax, okay? Okay, relax, okay? Rokono, no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala, Apu, New Mukamasoro Fuzanu, baptized Sawe. Sioliro, Teziemeno Zurho, daughter of Kehie and Nilabizo Zurho. Come slowly. One more step. Sit down. SEYIEVINUO no Jesu Christa Libyan Kalakili Utsilidi, Kaluka Sasel Hudadion Pepiligadala,
apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe Osioliro Vikiezono Meyase, daughter of Rogele and Vihu Meyase. slowly one more turn around yeah okay because no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe okay sorry Osioliro Krebi Rio, son of late Nito Rio. Stay wado. Krebi no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe Osioliro Lorheto Pusa, son of Bubule and Tosovisie Pusa. slowly one more sit down cold Loreto no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe Osioliro Metalhuto Puna, son of Ketonguto Puna. Bobalo metalu tonde bere metalu to no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe Osioliro Hisi IRALU, son of Nino and late Ahule IRALU. slowly watch Yeah. so okay like this you see no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe Telauliro Yovo John, son of Dr. Asano and Polan John. slowly one more step one more slowly sit down okay yeah yovo no Jesu Christo li bin kala ke liu tsili di ke lu ke sa sel huda dion pe pile ga dala apu nyo muke mesar fu zanu baptize sawe 이거 개차슬리다. 그러면서 니부 제호바 대고부 저도 대고 뉴뉴고 미케르 디에 고 우케펠레 비은츠겔레 스우스 프라겔레 지우시로 세디니부 제호바 메츠 베시게서 우고 실리가다 펠레레가다 펠레투리가다 스우스 비프라라게서 파토 측일라게 대지변 제외 예부 저와 이거 부녀 그만 서로 부산우 너 이거 부츠누디 이거 그这个수수서 이거 파토 쓰고서 틀리대왜 논토자 예틀리지 이거 너쇼 사보고도 배때고누 너 이거 노노바디 이거 쓰서 이거 누변 이거 누데스변 지사스제 지수선우 차야왜 아멘
chose me. There's always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Moses had stage fright, and David tore a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and it changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, "Who do you think you are?" I say,
Putigevi, Haumukelela, KETHE Petebie, KEPENYOPFA, ZSEYA, Mu program KETSHE, Akatatsu Tozo Shiri, Ntie, Putigevi, Mu Tisozake Miye, UBC, NBCC, Youth Sunday, Anya, I want to share Zaputi, Se Lekevik, Putikasala, Ngori Pejewe. Share Shabusa, Mimodzino share Zaputsa, the Purila was a KETHERÜ said, they Ngoka Putika Ketsala, Ngori Peje, Mu Aliro 2015 10 plus 2 Tsili, Vo Haryana, Akepertsala Lano, degree, so had Seketolano, a volia. Mu Keregis Hapuri Lezomo, deri first year no first semester examu Kasawadi Chuti Mule Kesala la Kim Lavor Mu Stiki Adjornik Tikiri Hapuri Letamo, deri Vor Kitsole, Mu Kitsole di Akitie. Zaunu palemu meta negative thoughts ko akele ke shurbi hulede sogoliro no dolanu pal chazule se prabaga no middle class me bozo no pazuri hagos kini me lazo chazu pale se pragisa sogori pette anuvor shidi no sorry. No se me tozo. She middle class me was pa chazul se prazo ulairisia. Sizo soga pette le she dolano science college le se pramda shidi chazun pada shizo ke so pette le shidi achuti zori anu ke mi siri Before she did Chutizilis la college lavote, week Polasa anu relem de class nouveau que tu guisori anu que meje, she did lectures kori runnery numaleamo, mu building kachachasori musashasa negative thoughts anu lavorado, anu kotsunu purkedale, nom habritz legends de mu. Porque da she's no free sale, she did arts severe. She did 1 week last 7 day. Kozo where Anukemeje was really Kenzo, what the Mu Senhe of Akronoripu Kipua di Lapirazo do she did Fonse Teva Baro Bapo Mrs. Fonse Ports, she did. Poki a problems ko pusa shirupori hago hakikrigola lady unuke meje he dola do tsada vushi suha tsakrili di volya shidi pusa po ponyazuri anutu pelosesa deri sashezuri anukele mozo shidi atzwe grazodi bible ri tezezo shidi aznuz shi zet zemu meta amho numo do tsada shishimo deri Hafe pushi musuro azakidi SEYIEKRALIE nukemiji heje anzebawe apofe sushisa mu Bible verse po se apekisa shide atroshare sa minute penguri zezu zon hezer leru share sa leski class nouveau da zatide mu sumhodze Bible verse rakamodam hodze a prawadi kechari tsile shide amato shede do shide So some Bible verse to Hasidie chapter Kerüsuo verse to Hase apikesa hanupuketsa mhatoko kapie Jehovah kisale sitze nukele ko tsele do sisa suha prosete mu akachatsele anu kemejeri mote mu ukepenyofe akretorzo ketsala po bunu kadzda mudi akrela Apulas share at the Chuzaki to Kitu po Angumejesdi Chapu Krelasdi Awunu
last year the amato guri TSALI mu problems mu uke niti baya u problems kore uke shoti ki baya di sati gozuri Bible verse how ham hosilia shidi hose acha tha sivor lia cheke zo acha tha sivor shidi anesel lidi amato guri tsis lidi cheke zo vor shidi chova ho youth camp nu bakele ki zuri 26 nu 29 me ke zo ho youth camp bakele ki 26 z keret thonye keze tsavo ke to ki zuri amhori social 해 zrile kikilomna zunhe ho mi campers no me kidde orivo 다시 soga pete pema mu 한해 호기 호 campers mu ho kiki ukram hidi time kiki ho kiki tha ho ki mission bokasa musu haliro vo inimi via besu pekawale shidi ho ki pusa je ho vo su ha pekawale hedi pekawade shidi ho vo pekawade la part je mu meta ho mission nu liro incomplete tsile mu di pare mu ho ngum me go liro ho tele shidi ho penyo me phile che really di te ho me vi pare shi che ho tele ho ji phale ho budu khutule shidi ho ke chola tha nyugo contract go science wa de me shidi ho ke cho shi che mu meta ho ri science wa de shi sa su pusu meta te ho re ho kram hedi ka bago pette dukriwa shidi ho campers koliro dukriwamo shi sa shidi joshere shidi adzkezi sa she anuri adzi seri sa deri base zki sa shere deri shere ze anukemje tori zelalemo shide deri phone u version app baketa su ha no verse of the day su ha khulidi mohala sa su hanuri Buketsa Johan chapter mefa verse mefa po hanu buketsa Jisu lasie ukoki nyako ke view cheleje po aketse ke shaktui ari nyako ketse sho shisa ha hari shisa tsemu meta anu reselalia mu amho ze relate salabaza silalia she pastor satur visaturi ho orientation hem hapuketsa habu puketsa puketiro nyako me propose campers ko me propose ki deo camper cam nouveau shi hago purpose pola pocha pola vor bazo shigetse popu shigetse asoga peteze relate di kethori nya ho chazu bashe make shurize ke sele vision uke penyofe ho rogoze vor cam nuris city ho kelaris nya shi zale hage midi uke penyofe chegetso akretovorzo Kepuma bozo deri uke penyofa putit tugi acha Christmas situya slano popeze ke krale hobaya mo somhonu zuri uke hu mie tspremye popozo giri pette peshiawe nyogo ke charivo utsoke bazuri shilia gwanu zuri nyogo ho u mie popozo chazu tuke tak zuri nyogo ke chala Hugori God's mudi la urogo uke penyufa nyoka chai mi proposo ka chai no sidi hoze la vorse nye Israel sala nyo peteri peji mu telano ha hopuge kruwa muri ha hopuva je wada she uke penyufu ni akejoi vasa she nyo mi proponzi akejoi vasa je di pusia nyo peji uko che chati pebalilo tero NBCC Youth Sunday to pebaza ndu youth prayer and fasting shigetpo ndu pebalie mutero Youth Sunday idi July za senye pebaza che kecha ti honu akecha points ko bo gezasa idin ko pete keze kecha tsepelena Kerüsuo
first prayer uliro confession prayer ikechepo pebalina haunuro ukelhu mu commitment ka work onu rakra ka salasa lelasa shidi kepenufa retsamorso area konuri retsaka salalina mushiro to tsuk ke voki zedi we Luvoketsunu Hakonu Potu Tolimodemo Kisi, Morom Hakonu, Dieze Tolimodemo Kisi, Iketseri Ugi, Dioro, Jedo to Potihau Sedi, Ukejori, Kepenofiki Paralevi, Mu at the same time, Unagamielari on behalf of all the Nagas, Nagamepete Sunuri, Tiekeze, Potihau Sedi, Kejo, Pramor Shoketsokori, Pralina, Mu Sushe, Unko. Praise and thanksgiving to shape to lebati ke chatselin uko ke penofo ke kre mu ponusnuje mu shiro po tison he uragor ke zetyo ke hago se poma repeat deri laki bo let troile modaya salanu nu tie poti house di ke penofo ke teje kapot ke tseri kapot mu shiro po uragor ke baya ketala theory hadi keze kereshoti po bebalin Nko kese ke chatse pelidame. Nipu no potiki vi hauka heko tse mushiro heko bu visero mushiro nipu heko se mushiro kese korepete body haunu tie vor zolie mushiro heko haidi kese ke chatsalaza nipu haunu heko ke vike kose heko vori pe heko ke vike ko peledi ke chatsuzumo deri nipu ke benefo no potiki vi hauka heko tse kese la hause dingi ke chatseya nipu ke benefo shiro heko luvo ke 게트는 니부 해고 메스 쫄리모다야 뭐저 다 쫄리모다 인디에스 쫄리모다야 니부 시게츠 코는 조시 니부 논게 크레르 디게 모베 해고츠 무시로 해고 부 하이디 니부 테자고 엔조이 서포트 조케레라 이렇게 테제 카피엔지엘레 데리 니부 기분 펀 농구 메지디 아케 조레 vasache an moze meze tolemon kretolemon frutolemon resho ke zera in resho lemon indieze tseke zetse tolemodi an moze ke krito demo kisi nongu mejiri ake jo hakori vas mushiro shizoke mon nipu ke menfa shiro nakami ko zo shiri 하이디 히고 모즈 산누게 뭐 크레게 뭐 후르게 뭐 하토 거리츠디 니부 밈호즈린 자겐가 무시로 밈호즈린 니부 뿌페쇼 또 여데모 기시 너 시김 해께서 거리베테 시바 니부 농음이지게 저바 히고 츠제 무시로 니부체도 히고 크레게 마살라서 니부지 수비스타 제페 히고 크레게 마살라서제 무시로 니부 그는 펀논게 크레르 디야케 몰라게 테제세 칸 인세페크리라서는 히고 니부 테제게즈란 테제 쫄레모 daily there is potiki vi house nipu intejelaya non ke kre be hegotsa ke vi ke soroka hegotsa hego semor shoketsa peteka hegotsa mushiro nipu hego bu maponu tsofa da mo tsofa ke lekiri nfodali nzakele di nginu ngumor shoketsa ngu pelalia sala nipu hako leke salasdi intejelaya nipu ke benefo no tie nzabu sa yetseli je ke che mo ke teje kan tsdi ke chatsya we nipu ji subisan chala seje we amen. Uko che second prayer to pebali leto KECHA points KEZAKES first uliro international concerns to KECHA point koro azaza aviraita de kebakobu to la lebadi chasna world peace la mu justice kizuno kezekevi mu shiro techa zuko kizola chasna mu kepenufu kezekevi sevorsia keza temie sikimie leader ko zuko peshes keza zuko chasna mu je kizuno zoshir tezeke krira terrorists mu shiro kevukebu kezere par shidi kemejeza sala war torn countries kimiko mu shiro je war nu haidi terrorists je citizens ko zoshiri mu shiro ke ko kese migri kemeje kebago levadi zulare chasna zu chagabaki Ukraine mu Russia lare chasna mu shiro hakimitinu kemesarfu kepenufu kemesarfu ketepot mushiro pogobu kezeke vichafla lekevi hasimhale mushiro kelekevi su kepenufu japot nu kese zuri levali nikobu chasna mushiro je Sri Lanka lari chalina sunu je Sri Lanka public history nu nguyake mopo pokori zeke je kemejeza how salanu nu to how tiu nu kepenufu stability sala vorsele
게돌라 무시로 켄이 문도 네셀라 파르셀 게돌라 무포 체 조프 게즈노 케프나 푸부 포고 프로바이드 살라슬레 케비 주리 레버레 차선나 시리 하이케메티누 크리스티안스 메코 케펠레 메코 부리 케페나프 케크레 무포 케비 페케베 포기리슬레 케비 하코리 레버디 차선나 살라 케 포인트스 투코 아베 레프트 코부 아베 라이트 자데 개바고 아자자고부 주고 레버디 차선나 무시로 제 메초노 개바고라로 national concerns 제 인디아라 차리나 인디아누 제 리더스코 제 개코 세개바고라 차선나 주누 개페니푸부 하심할레 discerning power 주고 카포 저리 보고부 개페니푸 모즈 포투게츠 무 개페니푸 메도게츠 레무 허세 파르스 무시로 인디아라 하피피 슬리키비 주리 레바데 차선나 무 every village nu rananu ranake huponu zo shiri gospel vot solikivi 주리 레바데 차선나 무시로 인코 제 모호스로 제 majoritarianism 하우누 미크라우 켈레우 세 country sevok ketyo mushia kekrikele ko sannu moketa suri shares keteng muza salanu haikim henu lesser religious freedom kepele nu freedom chamimi keze haring muza salanu thia how kechanu ne kore lebadi kese metro nu keba ko bu tu lebadi chasanna mushiro che avi left avita keba ko bu state concerns che nagaland la chasanna workeza THE state general elections pepala la daze musunu kepenefu leader mie ke vi ketsa mushiro haide kepenefu meddo nu kepenefu meddo sedi amhape pim haram halle parketunu krewa modi compromise sawa modi haide kepenefu meddo nu tosele vi mushiro haide thameti sele vi sekim he leaders ko peshes nu ketsa nikobu tu chasana mu along with that clean election movement howri howlari chapekrisan kepenyofu inko political system nu transformation redimoro shoketsunu redilekevi kepenyofu chakrasnu ketsa churi lewadi chasana mu how zeri positive response mu cooperation kenur heketsaburi themidonu parsalekevi churi lewadi chasana at the same time Indo-Naga political issue howri che inko sipre baketsagim he cheri hape pire sereza sala le che hape pike keze koburi kepenafu hasim hala khapot mushiro pogobu right decisions ko muthemi zaza mushiro uramie mu uthemi kolari ha potu thole dim har selekivi kelekivi mushiro wisdom pogiri chasa shiri kepenafu how process peten uzo shiri kepenafu carry so mushiro how no kepenafu direct selekivi how read levadi ave left kobu chuko chasana mu pa pesogi keba koburo youth concerns kola chapresna je unko ngumu sipreba kezakim he kemezuko mushiro ukim he krisar tsakaba kori me kekracha chate spiritually nu lost sekeza howring guba mushiro je ukelhu nu meaning situle kemo mu purpose shilimodi ukevadi shiri lukeza hownu zoshiri lesero ununase sala kepenyofu pugobu nipu jisu encounter chelegivi poti khapot nu ketsa inko lady keze chu chasana mushiro pugobu ke thochao silekevi kepenyofu chakrapot nu ketsa lewade chasana mushiro yotkola chavo ketunu che meke krazo shiri addictions kozedi deals resedi tsaza mushiro mental illness ukele ke vukebu mushiro ukele healthy le moketa suri kraseza mushiro depression risadi shidi che krase parze salam howri youth kogi problem ke za poket kim hedi parze salam ke penu honu poke kose chuko pen pot mushiro nusnuje kapot lekivi lebadi youth kolai chuko chasna mushiro che youth ko nu lesero unemployed youth korikra says sala ke penu honu rizo shiri directions kapot mu po persevere chelekivi howri lebadi chasna mushiro inko donu aspirants kozo shiri NBA salary UP salary mushiro competitive exams ke krikolari
inko mi kekra hawlari prepared za sala ke pena fubun hawnu zo determination mu willpower kha pot sa sa le kivi tri lewa de kese chasana sala peso khoburo chu ke chacha ko lewa de youth kola chasana mu shiro che online nu ke hu ke ba kinu nu ke hu ke ba mu ko mu a ke zedi how NBCC youth department concerns chukola chaliana suro ke pena fu ki KETHE mushiro KETSHE potsana vokata May Jakere Teta May 18 here Youth Department ko 50th anniversary program pebalie mushiro sunu mekekra hakevit sa mushiro contributed to pieces sala kepenefu jabe pots mushiro kepenefu KETHE ka potsana mu seshe Voketa May 31st, June 1st here, NBCC bike rally pori pebalie youth department koto shidi sunu poko 150 years of Christianity in Nagaland to pemudi mushiro clean election mu bale ketola ke sa call po to pemudi poko how program Bebavolie, Sala, how no Kepanafagi KETHE Kapots, Mushiros, how no volunteer, Tsakasoko, Mu riders, Mushiros, pastor fellowship, associations, Mu churches, how Pesos, Sala, Kepanafagi Japots, Nuggets, Levadic as a Chalina. He Sashe. NBCC Youth Secretary Chetsekaba Mr. N. Suhuto Chishi Mupoki Krula Chalido Mu Sashe Coordinator Student Ministry Miss Krevino Sahu Polai Chalido Kepenafubum Hasim Hale Musho Kevikesoro Kapo Mupoki Krugi Selegivi Inko to Levadi Chalido Mu Sashe NBCC staff Petekola Mu NBCC Ministry Solar Keze Chalido Mu to Zedi Student Ministry Subun Rizoshiri students Mekelhu impact Sasakoli Kivi to read Levadi Keze Chalido Shiro Che Kechacha Kezaka Sekim he Avia right no Kebakoburo international concerns Musiro Metsono Kebakoburo national concerns and Avia left at Kebakoburo state concerns Musho Papesogi Kebakoburo youth concerns Musiro Amu Che Kinunuki Hu Kebakoburo NBCC youth department concerns to go Levadi Kese Chapeledome Nipu Kebenefu no Risito Kazon Nipu non ke Krere Diakamopi Hikots Musho Tison Hibu Visero Musho Semor Shokasa Petengu Musho Nipu Hadi Nipun Kevin the faithfulness of experience Cecilia Kazala KETHE Kapienzia Nipu Kebenefu Shiro Hikoche Kechacha Kezaki Kesekim Kecha points go Kesekim Nipu Hiko how said Nipun Kivori Kecha Celaya Nipu how Nipu Hiko Kivike Konum Hapurcelho they know Keko Peteba Njinum Peteba Sala Hiko how Pele Musidin Kichaya Nipu not here Hiko Kechakala Hiko Tse Nipu given the first year Hiko KETHE Muketse Kapienzia Nipu Vokatakunui NBC how youth 50th anniversary pebali so like KETHE kapien nipu kemenfa how kono so shiri nipu zabu yetsekeli yotseleche mushiro how no make vitseke donors ko mu contributors ko kino ZHAPU potse pokobu nipu make vitseke sala nipu ngino zakra ke ke viri ngok sa mushiro nipu sunu tuki zedi pokobu in sisako increase ko mushiro nipu in penosa ko likibi no pokore tsisa soche mushiro nipu pokore ke chatsu ke chako rene potse mushiro nipu Chiketsu Korbizomo, there he got Nipu, I have Vokata technologies of sharing Nipu, bike really pebale Musunu, Nipu, clean election, Mush 150 years of Christianity in Nagaland to Pebakela, Nipu, to Pemudi, program Pebali, no sooner to me, Petso Casalan, Beje, Mushro, Nipu, not him, KETSHE, volunteers, Koburi, bikers, Koburi, Vori, Nipu, Kepekromuke, Mushro. Nipu more shokets ko nipu ke ye pe kazapi me ki sekre la KETHE kapiense yawe nipu given first no make vitse ko mu peso kesoko pastors ko association ko youth pastor fellowship ko so ko how no hostess churches ko hostess no ZHAPU potele pogum hapone tsofekete tsada hedepo make vitse ko la nipu tejang mu mesa ko kele vitse nipu ke krens no je po se basilie mu je po se more shokets area pete ko no ZHAPU potse sache mu nipu shiro shiketsu represent there je he ko nipu NBCC youth secretary la chaya
nipu Mr. N Suhuto nipu pomu poki krugi no japi potse no pu non to poke das nipu uche la shiri hiko to no ke youth leader tsi nipu hiko taza nipu sukuno no masim hale kapotse musho nipu Miss Krevino sa musho poki no mi krugi no japi potse nke vike ser hoteja musho nipu masim hale kapotse musho nipu popo hadi work da tikuno zo shiri nzapuza yesa musho hiko youth ko tabe nipu kriprin ke len me don dizeno sa sa likino jaseje musho student ministry ko no japi potse no potsu se peza sa shiri nipu che students ko me popo ke tseke luno zo impact sa sa musho haunu nipu ke len me do server sa sa likino jasenu ke chaya musho nipu hiko tie hadi poti ki vi hau zedi hiko ke chatseke ke mi hiko ke cha ko ren pre hiko tseje musho hiko mako no chaka kro to ki hiko ke jo va hiko tseje deri nipu non ke kre ready mo ke sala su peledi nipu ki hau ko ke cha point sa ko level de ki chaseje no ngum je nipu ji su krisan hiko ke cha ke lasno ke cha ya we amen ko cheliro die ke pen fa die several ke sa sa kepa unko pastor pola chalido keze shidi work kepa mushiro the virtual mozo shiri kinunu ke hu kepa members pette kolari keze chalina unko ke chacha tsni lebade kim keze mecha ke cha tsilidame nipu peje we nipu ke na no theory nipu ke vin ke kreke peke heko tsa shiro nipu pastors shiri nipu no ke vike soro ka potri po vi soro badi heko no vor nipu ke na ndie ke zak sele ke vi nipu na popoti ke vi hala ke teje ka bien ya nipu ke na no japi potri masim halen ke len me don harabu no pose bale nipu nke ni no nipu no pose bale shiro nipu ke na poti ndie ke zasta ke za hono zo shiri nipu heko masi ke sakele ritsle je nipu no pose di heko retse ke sasa mushiro heko ren ke to me ko zo shiri nipu heko neto musho hio ke leri nipu no to nese shiri hio bu hau no zo shiri nipu attentive shiro nipu no hio ko ratsa ke zo hio bu hau silidi hio ke luno apply so musho nipu hau sedi nipu mi giri ke yesa share sa party nipu mi buri hau no intejang usa ko libi no ja hio ko tsuno ke chaya musho nipu the virtual mo ta ko ki zo shino record ke zeba le ke vi ke soro ka po musho nipu no hio ko hadi virtual tikuno zo shiri hadi ke hu musho nipu hanu konye poshi konye pon sipe sumi me shiro cresi me nreshori simi me sa parle ke vi no jabi he ko mi bo ke te presiti work ba mi bo ke te pete no jaseli he ko bun nipu nke vin ke cresi musho tejen crane frudi lule ke vi no ja he ko mi pete tse di nipu jisu krista zano pete ha ko chasi ya we amen uko che ma ke ngu ke tsati bale dio ashers ko kolenamo KECHA tsilido nipu ke benefit no hiko kre hiko ngumeje tison hiko va kapi hiko tse mushi hiko semo shoke tse pete ka hiko tse mushi hiko mo hapono tso fada mo tso fada yari hiko bu nki ke chatsala le ring nipu ngi inve faithfulness ngo ke sara sila ke sala nipu ke teje kapi nse ya tiezo shiri nipu no ja hiko tse hiko bu visa robadi nipu hadi bo nresho mun ke hule ka bala ke teje kapi nse ya hiko no teja ka hiko tse ka sa mi ma tsuko do no ke tsuyo po nipu ke dio po sevori kan tsala daza nipu no ho lileje no ngumeje ho tsema sasa shiri nipu hau sen me do kim hiu tsili ji hiko che ma kasda keza hau no jas mushiro nipu che le to tsada keza ko no japi po tsili pogu ne to tsege sala nipu ngi no zakra ke viri musa ko kiri tseje nipu ke na fa ma pete hau no nipu ji su krista se ke chatse bin tsi ya we amen
pete kesidi KETHODIE KETHERÜ perlejo. Cheliko ku kreode mefa kinye. Cheliko ku kreode mefa kinye. Potsi chayo. Jerusalem bu mene baketyola KECHA. Asedeshetyo. Uko Jehovah ki voke. Mia se sikesheki anomalie. Nadi po che kemetikelie se Jerusalem. Techa tepi cheketyola kediba pie sunuba. David ki kru kediba ko. Vito bu njahunu, krukreketse bu ndahukonu balichi. Ata, tetau. Vito bu njahunu bal, Vito bu njahunu, krukreketse bu ndahukonu balichi. Ata tetau. Asia zire mu azemi lanu. Nune ubu nubalichi aesia. Tepu Jehovah ukepinova ki ulanu an kevi fatyo. Kepinova bu podie permo urna kele pete mo jasa tena. Poti ke VIHIENUO aketsala pete pezie. Ache hakinu heko kikru sunu ketezie die cha pokinie se kezasuna. Jun zaker sen he heko ke krejove po ukepenove ki vor realite. Po tiche ke kravor ukehu ze ke pekrogetse po kereni ketala vo ke pekro le mo vor sheri ukehu Ukehue poti petenu ovarkra vorketse lady ukepenove mu ukehu tezie kekra lekel ho chabawe po ja hoyo shodi ketsekinu keba tikonu ukehue pola mu ukikrula cha keba ketse di levor hekotso siro po setiunu zo sheri ukehue vordi po hebe vissesa Ma puri ke kri ke tse sevor heko varakra ke chanu nipu ke zivigo ke tse nya skiraka sizomona tevari pomo fepe vissese po ke krum hato kori sepe vissese mo tsali po ke ni tori tse ke zivise ke sala po ke hu pezi tori NYIEPOU podi tezie kekra leken zate deri NYIEPOU bu jak pipi niem hato ke vi ko mo seji TSALI betese u ke penov ziawe po me doe vi ke tsala poti hola ni ko peje Zaputi puri ke krigaza ko se bevise pregasa ko bejewe mu aben japu suzalari ke penyova beje ugo ugo tse probo rokozel yoho puti vogada susa dile ke huburi sile da mejede mu ndu shidi ugo ke hu morgeshogo sugosari ke krumatogori segelie tsewe po kinumie KERUSUO ko punyoyo ke no se ko unilari chabalije ipu bu to ke pelopie ki kru tsese ke diola tie NBCC Youth Sunday ho hazedi go kesargo program nu part le pe vi se gese zogozala unise shironi go share di japu tsali tsegese temye ke share di gese zuri unume hase nyomusedi
niwo kelula ke penyo fe pejeba mu ukresar petela ke penyo fe pejeba we shiro ti sozaho hazedi na ke puga sagi medi ugo me kere die zulu bi ugo zigele mato program ho hari work ke kigele hori pucha nise mu salaw go tslia ke zigi medi zulu khasede mu chidi ke hunu ugo zegele mato sus tslido sala ugo bu hakya khorle chidi ugo ugo la ke chatsgele mushi mu baptism certificate suki bi utsgele sus tsdowe sala nigo khorle me tazago zve zang ke to seno khorle vide ke vilunyo kelhunyo SEYIEVINUO tsa belevino rokono tezimenyo vikezonyo kribi lorheto metaluto hisi mu yovo ugo nie kere diego Yesu Krista li biego kalage li utsile sidi ndu ugo ZHAPU kepele ZHAPU seko seri kasilie Kehou KRÜTA go vordi shiro ke CHADI nu work lego keze zulu fele ke vi jeha su sirpi ugo tsile shidi ugo them hata go tsile zwe mo haidi ni member ke sa lergelie zulu fugelie ho hazedi ugo ke hubushiri ke pelemi bushiri u ke pele thaki ge zubushi su reaffirm tsala ge ze hala ke penyo fu bejetor ugo romie ko suru no verse krobo ke puleleya ugo la chageda mo ugo ki ugo zegeli digo pugese onze mo hauha tsege zmeji Allah zowe ke pele thaunu ke mer Christam mo nu ke mer hobie utse dewe ke tsu ke khola ge se munle ke sala ge litsleya sala chedo su se perlas dio mo ugo ke pele tse ke metila gelie u ke pele u reaffirm sala gelie shige tse tsetina romie go suru senu nu prosedio we Jesu Krista nu zulu fugelie peteri po seunu zulu fulie ta zo tse nie simome we zulu fugetenu po seuze po tsidi ukruade sidi po zaye se ke sie nunu Krista tse perhi lakelimhi uburi ke lu ke sa se lu tulie ke dola ke gelamona we po seunu po ze po tsile daro po mhi weri hilake sinu po ze po tsile dio we u ke puma miu pe zwadi ke puma die tsasa molie ke dola temi ke we u pie po sa cruz ginu guwa ta ke si tulije ke huburi sie ke wamie ke puma nu prisda zozla we Krista ze siwadaro we po zedi filie ke tio pelede ke krilamona Krista ke siego donunu fikelie siela salil hoda ke we sibade mu po moke sie po ke ko basa mode po sesu ke pumala va putse sie po hitiogada ke riuwe u ke penyo po kitsa lazo salani gori ke pumaza siedazo mo Jesu Kristanu u ke penyo po kitsa hitioda je leleje ke penyo po die hagwa utse ka salaga je utse per hilaga je mu tie u ko nyonyo mi ke diego u ke pele pragile honu u gori honu u ko zedi poda ke je sus dewe mu nyego pragese nyego pelegele sus pragese muche do zulu ke punu sedi ari Jesu Krista ke chizimi bo dewe idi metsu kipugese matho ha baptism ho ha pucha ni segeze nyego sus sibade sala ke penyo ve bejewe nyego ke lula nyego Jesu Krista se di tsu jodi nyego pe pilega da ho azedi jiri tie luge zunu kepele ke luge zunu se tsidi mu tepudi lusigile tsile nyego tie haidi ler UBC tsu prtsile de mu nyego ke tolese puge ze ugo Krista ambassador mie esi Krista su Jesu Krista ambassador mie mu nyego tie Jesu Krista ambassador sigile su zedi Krista mu
ambassador mide, meaning Kehou UBC ambassador mide. Musalani go ke lusedi po krke pinu po diezenu po sieditse gezenu. Tepudi mu metzme jedi lusekelie selie. Tie ugo pete ni go krnyo go shiri ke hutse per mu vork ba pete ni go ke lula ke penyova peje torbawe. Mu haidi ni go lerke hunu. Zprtsekelie susedi tie ZHAPU ke tsenu lieto ke tsenu kage tsenu mu ke hum hape pige tsenu. Betegunu haidi nigo suffer si vodadio nigo pitz mimemu segunu nigo suffer mimiegeze sigeze tsvodio sala nigo Krista Kehou rogogeze mu po ZHAPU rogogeze bolie tonu nigo ke vito kasegedio sus progressegemi ndu progressegemi nigo sus se husegelie sus tsetena nigo testimony rogogeze sus Niego Kehou testimony gobawe. Sala, Niego testimony ki geze testimony woshi. That is the testimony of UBC. Sala Niego testimony sus regolie. Muke penyovu Niego kroisedi Niego kelhununu. Krista Kehou haburi taja muke lietsele. Krista Kehou hobushiri Niego kelhunu taja botse. Teketso Niego hichununu Niego zekor puti ho hatsosede. Sunday school nu share getsme pray mu puti ho zosede haidi Krista lie tsegezunu Krista Kehou bu nigo kruhi worgele gemi worgedio digunu shiri nigo kruhi sagelie sigeze tsetina bete kezedi metsega cha tselin bawe jabi ugo tsedo zegele tsedo ugo bu kepele kevimi tsherle gedola mu unhichunu je Krista pargazunu ugo bu tepudi kepele kelusu sedi Luselegedyo, Ugo Seprogonu, Ugo Matogunu, Vilegedyola, Ugo Tejasugo City, Ugo La Chagile Cido Mesh di Atala Usudo, Putisele Vide. A Khe, Kamasa, Nipu Jehovah, Ego Chedo, Mato Hagua Selegeza, Walaka Tejibin Ziawe, Nipu Jehovah, no Higobu Lerdi, Monu, Geze, Zipper, Sigilie, Zatopo for Predi. Taylor Nipu Kehou Monu Nipu Jehovah Kekrotol Legabaha Halan Beje Mekere dia Hakoha Nipu no Ugo Burileri Tie Kehou Mo UBC no Tsprtselegadala Bejewe no Jabi Ugo Tje Ugo Mepu Bugetzelunu Nipu no Zayetselije Ugo Mpelelede Ugo Mpeletule no Chau ke to Muke Hero ke Tsitudi Nipu Ugo Kapien Tselede Nipu Jehovah Moshidi Kepele Pragile Hatoha Nipu Hakoha Sedi Bugubu Nipu Ugo Kelhun Ugo Kepele Tsike Metigele Duke Metigele Nipu Tsike Tepugele Tje Mohidin Shijitsige Zunu Ugo Bu Nipu Jehovah Shijike Vimetsa Nipu Jehovah Kokele Metsidil Huligetio Unhichunu Nipu no Cruisele Christiki no Chrisara Parje Nipu no Salate Ugo Mozaza Ugo Kelhu Nipu Vorgazeti Sozagunu Vorgazete Krati Chegunu Nipu no Gozeditio Vosikele Tsele Ugo ZHAPU no Nipu no Tsepen Nisasa Monsi Zitsiditio Getsunu Nipu Petipetenu Gobu Ugo Kelhunu experience Sidi Nipu Jehovah Mimilegetio Ritz Mimilegetio Rupukitsa Shirishdi Pits Mimilegetio Nogo Croisele Ugo Matomatsu Shiri Ugo Supragunuri Jasigilitsele Tenipu Jehovah Kehou Nuller Tseprsigile Hozedi UBC in Kehou Habu Gola Tejap Fagilitsele Di Chayawe Sakemhedi Kehou Bushiri Nipu Ugo Kruhigatza Nishiji Tsigazan Kepeleke Lunu Ugo Kruis Morga Shorani Pu Jehovah Ugo Kruis Ligadula No Tieni Pu Jehovah Kehuri Crusigalia Tsideche Di Chayawe No Tiegobu Nipu Gazedi Nki Kru Honu Gaze Sizet Tse Di Nipu Jehovah Ki Krupo Tsidi Pokruponyo Tsidi Higobu Gaze Kepele Krotobo Tsigabala Pejeyawe Hekehubu Hazedi Nipu Di Soza Honu Ugo Mikere Die Nipu Ukepele Pragile Ho Hazedi Kehou Bushiri Nipu Memigele Sir Rogogele Mu Vigogele Sigatze Tse No Hego Hekehu Ha Pupe Shela Sasje Nipu Jehovah No Jasaje Di Chayawe Muti Nipu Jehovah Hego Mato Hagwa Tsigle Hagwa Pete Lanuzo Nipu Jehovah Zapuza Yepe Tenvie Nipu Jehovah Mu Non Tio Hego Mato Hagwa Pete Legiletsele Muhigo Kesara Hakoha Nipu Ugo Kelu Ugo
uko tio voge tio chape tenu NYIEPOU non tio uko zetio uko KRÜTA uko KELHOU lie NYIEPOU no shidi zayetsli che ke tejebi ntsidi Jesus Christa kala kiliozanu chasawe amen chechidi ke usunu uko baptism certificate hobie uko tsudo talanu uko keze yetadawe ye amzire to Señor que VIHIENUO SEYIEVINUO Belevino, Rokono, Teziemeno, Vikezonio, Kribi, Loreto, Taluto, Si, and Yovo. Ugolaje doesn't know more? Okay, you will like a video. You like a video. Ugo work azu Sunday July Zaker yese Shalom Mission School Sunday tsudaje Sunday SEYIEVINUO deri Shalom School nu ugo chuti tiuze kese tatabak ketala ugo putiu sekidibie zak July Zaker tswade ho la work azu Sunday nye Shalom Mission School nu Kepatami Krogo, Ugo Headmaster, Seshe, Ugo Missionary Tsagaba, Sito, Puki Crew, Mu KEPHRÜ, Cordi Ugo Donu, ZHAPU Tsusudio, Sala, Ugo Large Chabale, Ugo Revets Bordio, Ugo Zeke Pekro, Lidi Ugo Sidi Laki gets Sudo, Sala, Ugo Shalom Mission School Sunday, Sus Larry Chabaji, Mu Borgazu Sunday here, Shalom Mission School Chairman, Tejao VIHIENUO, DIEKEPU T, Sukusuri Sesadio, Sala. Polari Chavaje. Ugo Chidi NYIEPOU Die Kerüsuo Ledadue Mu Jacob chapter Pengu verse 10 nu Ker Kenye Ketso Jedo Susa Mosanaba Jacob Pengu 10 nu Ker Kenye NYIEPOU Medoliro Ugo Kenyuva Alashir de Pugazu Tiunu Jacob series hoha zigile su tsudio verse kerse nu ker tefugezo su genyo vanu su gosa meho gezo tsudio jedo verse hakwa keze mosudwe o bible halidi geze kematadi presodome ne kematadi ngo ba she talidi geze presodome baba chadamu la she talidi go Jacob pengu tenye nu kere kenye gezo geze presodo bible segabago utu version kedibo version sebashi Susedi Prasike. Sala Akriko, NYIEPOU Vorke Moche, Seges Hebalie, Liechemie, Seges Hefdi, Bolie Bu Ville Ketiola, Dear Keriu, Mukenyu, Feter Fabaya. Sala Neri Seges Hefbalie, Nye Nu Zekref Bazolie, NYIEPOU Kevor Ti Penyo Ketala, Akriko. Niego ho nihogi panya parahiche size nie pejo molidio hare mie ketsogetio ki kha ki thazo akhego NYIEPOU za se DIEKEPU ke vor seze ke sigori ke me jeke zenu ri hef thaliedi thakepu chegese rakrasje ke thozo wes ges hekele mie se tejake pmia Nye Job Seges Hegelie Ze Silie, Mu Nye NYIEPOU Mharhu, Kedipu Si Ze Ngulie, NYIEPOU Mie Krie Mu Mie Ngumeje Pia Keze. A Krego Bahuri, Nye Ti Ri Mori Kizeri, Mori Prakasa Kehou Burise Resehe, Deri Nye Diero U earlier, Mu Moro Mo earlier. Nye pejoke wa nu leta mulie ketiola bala lirvide oha NYIEPOU diewe ugo Jacob series hoha bise kigem hedi tenupe tebise Jisu Christa tsdi huda igeze keleu sedi ke pouvoir wholehearted devotion to Jesus. Muchedo erkitonu sedi lesson mukepu sunegeze susiliro. Wholehearted devotion to Jesus requires
patience until the Lord's coming. Gelesua. Tenupe tebie Jisu Christa zidi bo kredi devoted bo kredi hugeze uliro. Segesi bo lavor geze tiu su zolika moche segesi hefe bagilie. NYIEPOU vor ke moche segesi hefe bageze. That is part of wholehearted devotion to Jesus. Ugo kepu vorgeze gonyego leke kegeze shigeze tsilibadio muche do rishilido. Deche do seleke kesnege zuliro verse pununu verse surugezo ugo kepu gezunu. Chapter pingu verse pununu verse surugezo. Musunu microbe ke zgezo fmie nekete. Kenyi microbe ke zgezo fmie nekete pese idi shibagezunu. Kepelemi buki mihimoro shoga igeze su ha sekepu mu shigabamye bausheri hako ha Jisu Christos sike momye Christian ke momye Jisu pelle ke momye ko donu hake ni ko ni neketeba dere ke pelle ko donuri microbo shirinu utha kerkye no bagetsu ko mi ke krimi neketega ba kernyu me neketeba geze ugo su sunguli sala sukubu kim himorsha sugo subu chole morsho geze diepu sala verse pununu suruge zoliro kenimiko kezamiko kezgezo fmi nikete gezo address musunu ugori sa category sunu ba pregezo sus seke pusa miho nke penyuki nke simie nzanyumie nkize zofgezo balirose no pokim haniku musa no keki mori chezanyomye ules umhasin kitsa getsme baliro no mhasiko gets ntaker ke tabunu bamus sala oppressors hagwa minekete bucket gets hagwa no shumi lebashi skor bimo ugori sunu the more privileged if there are less privileged people around us then there's the danger of us to be in this category of oppressors. Ugo sugo ke pulide. Chedo progress verse 10 nu kerkenye ke zoliro. Neke tebe ke bamye bukim himorosha. Uneke teve bagadami bukim himorosha. Ke zu suri su focus liro su da ke ze progress nu go su mulide. Musla jacobe tupie temya hakwa tsire tyoga da ke pelle go tsgeze mu chedo pie ugo ki puga ba uliro segesi hegeze semorosho po background nu po context su les moliro su haizodi ab su se pochabola sibazole hegeze nu pa shidi khawalivi de po context tu jacobe took about po context kim hegeze polanu nu po hotuba shigeze uko su les liro po chau ugola po channi go geze shigeze chudio verse 10 nu kerkenye ke zo tubie zgese hakoha shumie hoha probaga jacob les ho probaga hakoliro verse dienu u hazirangul mogada u milietsese de uza pie utzli uza mul mogada mori u nyepumie uza tspi utzmo bagada unpaid workers kode verse sorunu microbe hakeni hakwa utaker ke koke semya hakwa unekete upesedi homie dukhiwa homie susala shigada mori upesewagada victimize wagada krude hope gabagoe shigeze krubode mu jacobe sigatamie victimize wagada migo kim hemorosha jacobe su tubageze ugo susa mulido panunu situation ha이게도 지긴누 뿌게서 수 tie ugo 시게즈 bunu baliro 기금 해게즈 advice 가서다 ugo 게미시바가다미에 victimize 와가다미에 우 파토츠서들 우잡이 우츠무다디 시디 우네케테와 바가다미에 스고기 기게즈 advice 부 가서다 human right activist ko
lerdi nyugo shile morsho sugo sabi u advice dunye umezu puli morsho ami bu uneke telegenze no hongule zutuzo ho mezbatuzo idi u advice sigeze shigeze sudunye mori au ko protest morsho de chobo hai sibada 기회디 하고 하고 운내게 때마다 이디 프로테스트 스모르셔데 머리 우기크루 우체뇨고 핸들 스모르셔데 이디 수차오누리 보가다 시그즈 시모르셔다 그즈 애드바이스리 카슬리비 수고스베테 부투게즈 겔레우누 발리비 데리 레슬리로 ugo advice sigeze advice khasada livi deri jacobe how to get THEÜNO po situation liro sizu zomode ugo neke tegeze miepe segeze mu miepe segeze no meke hirori ligeze ukerigamo ugo situation serious torgada mu umezu pubazo shiri ma proitse legenzegada 시게즈 situation 분우 바다게즈 수스 부 살라 하고디 operation 호하 severe 세 무게즈게 좁투미에 게타츠미 운네게 때세바가다 미고에 밥브리츠 렌즈가다 멜리렌즈 바가다 살라 프로테스트 부츠 시리스리 부게 꾸브리 즈게즈기미 부짜브리 즈게즈기미 게그라보는 operation 레토바가즈라 살라고 advice 제도 advice 가게서 쓰고서 교수리 시조리 파포이츠렌즈들레 이게 저 situation 받아면 제대 뭐 시게저 situation 자코페 캐톨레세 advice 기게 쓰고 가서가 니부 work 모체 스게스 해발레 니부 work 모체 verse 부누 스게스 해발레 be patient. How long? Until the Lord's coming. Uko pugeze, uko mezu pugeze, uko protestgeze, sukosa papuritske diligenzgeze nu bale. Slakimida. Hora umezu pugeze, pumorge shonu pugeze su putu. Umezu pumorosho. Putu mogadau su sa tabikes morsho. Musu sidasho. 수누게 그래 수고서 깨부즈zo 모르셔 자고 뿌가바 아스고 우메즈리 뿌히지 수 뿌바모 시츄에이션우 아푸스와데 시츄에이션우 하이가달라 자고베 스게스 해발이지 무 지수 크리스타 라보르케 모치 니푸 라보르케 모치 스게 스헤 발이지 지수 크리스타 라보르케 띠오 머리 지수 크리스타 보르도가 바수 the Lord's coming 하하 기어디 메예다가 바차게 dio 부티바모데 데랭고 부체도 레스게는 수스리로 지수 크리스탈라 워게토수 노 수스 라 부착기게 저보가 아야 지리스가 좀 패바도메 이주도 뭐 아야 기즈기 뭐 지수 크리스탈 워라듯이 펠레글 호츠바데 지수 크리스탈라 워게토 띠우 펠레글 호츠즈 and what excites you about the Lord's coming? 지수 크리스탈 라보르도 게츠 니푸 라보르게토수 노마키 게츠 블라 누누바가 모츠게 디스게dio 제리다 리글 호모츠 스지리게dio 수슬라메 우 수슬라리 게시누누 우츠페힐라 스게dio 수슬라 무포티에보 웰리로스 오고리바디 부게보무데 데움 호즈토 스가다고 스코스리 필라시리 우고페테 갱무게dio KECHA 무게 차체 지수 크리스토스의 디라게 되어 하수고 스페 때바 데레게 차체 무게 차체 지수 크리스토스의 디게 되어 수스리로 기게 쓰고 지수의 밥에 떼츠가 써서 되어시 밥에 떼츠가 써서 되어 버짜우면서 위모가 따고 부뚜모가 따고 외가 따고 배 떼츠가 써서 되면서 기즈츠가 써서 되어 the body tsaka sagasa glorified tsaka suzumo kizu pete glorified tsasudo musala tike sa mukizu ke sa ugo pesike sunuri praga zgami sanyesa keze po tsaka sa
성에서 측게 사서디 게 세월 게 사게서 merge 측게서 시게서 띠고 예수 그리스도 work 전에 수수 치스죠 봐 무슬라 보여서고서 제 기게서 뭐 위모듯이 기게서 뭐 외듯이 기게서 뭐 붙두모 받듯이 게 끌가다 루위가다 예수가다 쓰고서 빼떼츠가 싸워도 무슬라 켈후 모 아켈후 스가 사게서 수스제리 뭐 아마토구리 빼떼츠가 싸서도 뭐 I think 밖에 부게 쓰고 빼떼 우 excites more joy 데리티 아켈후 허리츠가 살아비하고 띠게 사기 즈게 사우누 도려바가져서 that should excite us 아즈리 뿌와데 수바모저시 깨메르수 그리고 파페 때페 가와도 이게 즈게 레수 시게즈 뿌리 시게즈 깨파타 뿌리 바웨 무 깨미야 톰하토고 탈리게죠 밖에 위고 쓰고서 탈리게죠 모노테기가 즈부 츠베시 켈후 마토 쓰고서 노 깨페뇨퍼 크르프inu 츠가 바스고 파토 쓰고서 츠게 디라스디 츠가 살라스디 기즈가 사우티가 사우는 왜 지수제디 디도 우고 켈레수스리 수살라누리 운눈물레 모르쇼니에 수살라 운눈물레 모르쇼니에 예수 그리스도 김훈우 월도 시대 무시디 어고 코디 김훈우 누포제케 세도 오모즈토가 다고시리 김훈우 누 지수제디 김훈우 께르요 무시디 어고 포제키 즈하누 라월디 포제 디게요 수하케 부바데 케수 케푸바야모 고멜랄로 케톨레스 수 푸메 이디카 조레발레비 데고스고 케푸보레 베시게서 바이블 스터디 수스 세델레데 어고 스고스리 케푸페 디사보죠 살라 이거 바이블 스터디 오늘이 월에 이거 마스고서 개푸사게서 개톨레스는 개푸사게서 쓰도왜 that must excite us 살라 저거 뿌가 바울리로 우 테미 기자 합보이 칠리겐 저게 저게미 메스 뿌가 바울 합보이 비게 닐레모 합보이 칠게 딜레모바 there the Lord is coming be patient 볼라게 warn here 오프레스가 바하고 하페테 개pen요베스고 자스도 농켈루누 하시게즈 시츄에이션 오제게 세바메 우고 시게즈 시츄에이션은 바랄리로 운니모 무메즈 왜 미르 퍼스트 세게즈 시게즈 츠바다야 소리메즈 우네케테 게토가모 게부투게모는 우네케테 우페세바도 기르디 운니레다 수고서 운니모 게즈 시투조 데리게pen요퍼 디에체 도키게츠 부바가 wait with patience the Lord is coming until he comes 노수 스게스 해 버바글리 츠리제 스게스 해 버바글리 츠리제 수스 부바모 스게스 해게츠 호하 타키에 세디 타키에 츠서 자코베 볼리로 리치미에 세 타키에 츠스디에 무수누 기게츠부가 the patience of the farmer in waiting for the harvest. 수비에 타게츠스디. 레지오에 디르케리우 디르케뉴 페야게즈 어고수스 프레시데. 무이스라엘누 디르케리우 리로 옥토버 노벤버 띠우누 오텀 띠우누 바부 디르스야. 무수누 나치에 가치에 니푸치에 펠루게스 수고스 디르수제디 즈par 테par야. 시디라 피디 디르케뉴 리로 마르치 에프릴 키누야게즈 수스 부 무수 리로 리예 호즈 디르수스 보야시 무디르 하냐도누 레체미에 기게츠 보체가 우과 우펠루게스 우치우 음할리고 수고메자 시야 게즈 시야 게즈 부 무시디 우고 하베스트라 하베스트 페바야 이게 저 수수부 레치메 과에 뿌띠호 하세디누 제 벨후스야 무 렐라게디오 수스 페바야 데리 하베스트 보 프로세스 스커크리 되게들라 우금 합보이츠 되겐저 수 페몰리겐저 nature 보조 메지몰리겐저 디로 페몰리겐저 they cannot do anything to hasten the process of harvesting their crops 무슬라 우고 수스 페야 저거 베키게즈 부바가
As surely as God will faithfully send the rains to provide the conditions for the crops to grow and ripen, God will surely show his faithfulness in bringing justice at the right time. 기즈 르뇨 같이 벨루비가 바스고서 크루히비고부 테무츠 셔랴 부티우누 쓰야게즈 gemhi kepenyoveri poketucha num hatsge즈 po justice putitunu posus kasdo. That is why wait patiently. Supubade keglamanu kepenyove putugemo kepuma ketzera pop neketege즈 hakwa pungumomamo. Maybe it looks like he's not doing anything. Maybe it looks like he's not even bothered. No. Kepenyofe nguba. Kepenyofe ngutuba. Kepenyofe sibazo. Sala putu putiunu put judgment su sevordo. Sala Jokobaki gets pupuga. Do not judge others. Do not judge others. Judgment is not our job. Nye judge sigeze. Nye pejogeze su. Umesemo che pegnofo su tsudo mu po tsu petyozo dio che mi cheba scary actually che pegnofo judge tsu petyozo dio. Sala those who are being oppressed, wait patiently, and those who are oppressing, be warned, wake up, because God is going to judge. His judgment will surely come. Kidzo nu ke lugi judgment nu vorome su vorlivi. Dere hotiu nu vormo dazo shi por la ke vornie Jacob pugetsu gemi ni pu la ke vornie por sus pe jo tuzodio mu judgment su mu tuzodio ugo sus mulie take ke kior ki ge zubuga xieze ke sigu bie take tsige se ugo sus president and musuli rob the patience of the prophets in the face of injustice hanya ha ke mi krebazo deri kiedi xieze ke sigu bie just example sabaga ke kilomona ke toles nu size ke sigwe ke penyofo pugase diesu ke yebie potemi gotse potumo baga daunu ke krobaga daunu te ror hiro shodo ga daunu ke penyofo medzimodi uko chebe ke penyofo tsabaga da ugo back turn chebe ke penyofo tsabaga da sugosnu ke penyofo prophets ko ke tsdi ugo bu ke penyofo die pudie Musunu uko tepudi pugasa uko matro sisu se jimu jimu lizo munye dere ke penyo fudie su se pugasa take Jeremiah se ke siu ki ke zubu tsga pwe Israelu ke shod ni go ke merie ke met tsbaga da disunu ke penyo funu fu vordio ke zpo su se pu mu se ke kribo Babylon seye ke kosu subu vordi Israel miko tezeda gedio soko dietsla gedio soko se sejege sidipu deri me puri po fernumo Jeremiah po ministry lesson po ministry in terms human terms most unsuccessful prophet ke kilamna me puri po fernumo po diezem po diezege po pugabau ne jile mo ketsala deri po su se puzo impending judgment kepenyofa hape pigetse kepenyofa nufa sigetse po vorda bade hogetse po sus se pu musitali ro nigo kemejes dio kemejes segetse nigo kelunu vorda dogetse po sus se pu Jeremiah po kelunu kimhega po ki krujozori po betray sawa chapter Jeremiah kerkenya sorunu po ki kru po betray sawa chapter 4 verse kenyenu mi bu povwa mushri potebi kibunu kawa sigazuri tse chapter 17 kertana tanuki gazbusa ke dibu potebi ke ditsawa po size ke simibo chapter 17 verse dinu po dukhiwa godo susri pe poketsuke de po tretten tsegaze sigazuri tse sese chapter 17 verse sorunu po ke lubie kuwanu ringwelnu zbunu swagaze 시게즈스디 데레 하이게즈 제게세 파프리츠 크릴모 레세게즈 제게세 게즈두누 Jeremiah 김히가 he remained faithful 수부바
He patiently waited and he remained faithful to his calling. Porque KEUNO, kepenyo DZIEPU, jiushiro, Jacobe ubu kim hedi sugges him or show abashi gets a sua, ugo Jeremiah Kehunu Sumutuli. Takie sense, example Sigasu Liro, Kigetsubuga, Jopie Takie Sesodie. Ugo 30 verse Kerpo, Zigitza Persuliro, Kerpo Kerkin Yigitza Ungo Suzumuli. Jopie, Kerpunu, Jopie Taketsugasimule. Musunu Kigatsubumulia, the patience of Job in the midst of suffering. Waiting for harvest, in the midst of facing injustice, and in the midst of great suffering. Job, Ugo Job Je Siba. Mugehutsuri Kepelemia Hako, Jacob Lesoho Ha Mugelegwe, Job Je Sibe Visabamiche. 세제게 시고 제시베 위스바메제 슬라 자콥 제임스의 하고 비 illustrate 스바게저 우고수스 렐리비데 조베 우고티에 부켈 후비세 우타케 츠게저 치야 우고수고스비세 케푸게저 치야 하베테 즈가다 하베테 베카와가다 부켈 후누 부키스키니고 부키크루 부서호 스고스페 테페즈와 Sukospe tepetzawa, Kepenyofe allow Sisa. Pozemi Gozoshiri, Pokruhidiodi, Pokruhishigazunu, Pokruhiligazumuna, Pubu Putsabia Pubu Kemejias Hogeza, Poketo gets Ketsugoshiri, she gets Tsede. Deri, Ugo Pozeu, no Persiliro. Job Shigatza Donushiri, Job persevered. Sagesa Hedi, Poet Halie, Mushiri Kepenyopagi, Dietosi, Tagelego Sus Munidie. Po kunyogo, po tudogo, po gada, po tekonyo, po udgo, po kemelgo, sugosepete, shipede. Ponyo tepu tenyigo, ponyo tenyu sego, sugosri peteshe. All on the same day. Puship, pupudinu. Tragic, very tragic. Very tragic. Pukelhu mosliro. Shidi kunyebunu, habet. Pekawa, Pokitsu Pomani Segazo, Pokitsugiri Pete Pekawa, Pokikunu Ponyogo, Ugomie, Miekergo, Sugosri Pete Kunyunu, Shira. Mupuesunu Kigatsubo Puga, Suzega Segazu Kigatsu Puga, Job Pudipu. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ametodi a Giovanni Nouveau, mo ametodi la Pradadio. Niepu to Kasa, Jehovah to Kasa, mu Jehovah to Zelide, Jehovah za Zelije, Jehovah bu za Puzayet Silije. Job, Pokitsugiri, po wealth, po health, apete, Pekagawanu, po Shigaza Budie. Pokputsana, Baushiri, Ditsa, po Pitsun, Nukoputz, Legazojiga Tolasa, Bugaza. Teacher rest segaza, boil rest segaza, promo pete, nu chipara. Sigadagi, Katola Seki Gazabua. Job, a broken piece of pottery. Galizo, put silly, pie porra, scraping himself. Kemejiet toraza. Po pottery piece, broken piece, po sedi, puts, po scraped sedi, Shibada de. Rupukimi fe, Kigazu Puga. Are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Pokemisia torbagada sus mudi, pokimeve, pushe, non mieto sus tezebazume. Kepenyo first sevadi shedaje. He gets a pokipudie. And what did he reply? Job 2:10. Job replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" No kenyamim hedi diepubade. Hakeviu kepenyo vukivor getsul lie. Mu unigamo putugamo kemejega hago voro sul yelhome. Job ki getsu wozega seba. Poki kru pete zede. Poki tsugiri pete zede. Posar hori pete zede. Kenyotsa poz puru kuzuzo deshe. Katola se pugeza. Poeshivode. Shall we accept good from God and not trouble?
不ZHAPU ki deburi moshi不现在这个不给西米个不给自己努面不 kinsman 不开头个不给丢个我不给你付出去不没列哇不考啊就是说不适合被带这个大给你怕被带之后不吃不入不是不入大夫是这个的写不给个这不个 I know that my Redeemer lives and that in the end he will stand on the earth and after my skin has been destroyed yet in my flesh I will see God I myself will see him with my own eyes I and not another how my heart yearns within me Arhakelio Shibagatsa Asus Situba Hapetekala Hapetekagada she Puesus Pudie Moats Hoshiri Pekawazoshiri yet Ats Amono Akepenu Mudo Atemoho Hase Akepenu Mudo Apung Mudo Atuam Hibia Pung Mudo Mo Amelu Anue Pumenguligo Sabawe Jobe Sidiza Putsigas Mulie Pok Kemejega Petegunu Pok complain sozo bitterly Po Panya Paragets Sigets Sozo Po Nimo gets Negazri Sozo Deri Jobem Haputsimo Tigazabuga Pokepenyu first Sevamo He never cursed his God Job Yataket Patient, the patience of Job in the midst of suffering. Ugo Kelhunusheri, Susa, Ugo Susa relates to Levi. Umeshie, Ukere, Ukeka, Sugosa, Job Zekamaziliganzania. Derutu Kelunu, she gets a Purhiga Krigazunu, she gets a Ze, Kese, gets a Bameche. Job Talaunu, Kepenyofu Kelunu Kigatsubo, Sasaga. What is it that the Lord finally brought about? Jacob Pugatsugimi. Job Kelunum Hakikatsubo La Saga. Verse Kerpunu, Jacob Pengerpunu Superdie. Job Hidiakinie. Keranu Kertinigazo Presiliro. Ketolese Pugaza. Job Mia To, Dieto Taglela. Muterionu Kepenyofe, Pusiba, Pomhakibunir Pomeliwalo. Job Temekame Zumi Bogazapusus Situ, Sataneka, Jobu, non Topoto Zusumu, Pochakim Miliwadia, Idi, Satane Kepenyofe, do pizza there. Kepenyofe, Putemioha Pelinu, non Kyotsele, Pomhakibunor Ameliawalo. Deeper Jopia Satan Genuses, Satane don't need it's a Popet Sigatsa. Telaunu, Job Tagila. Ketolese Kigetsubu Puga. Pro Kigetsubu Petzvadashi, double of what he had. Pokitsukiri, Pokunugushri, double the putza. Ponunu Tepumia se, Mutenu sepie, Putzla Sasa. Muputinu, Tenumia Remia, Job Nunumia Sego de Zivigatza, Kidzazio Nutumushi. Tejar Krugazabie, Job Zalasa. Pubuti Chekriwadi hit dear. Hulie, Ponyo, Nyogo, Putsu, generation die, Pu die, Pum Hibia Susumu. Katola said, Job Yatagetsigazunu, Job Melilo, Haidiki Sakini Sheri, Kesserosheri, Rikachateja, Haigatsa Kasado, Igatsu Promisabamo. Jobu, Haigatsu Mulede. They Katola said, Kigatsu Pubaga, Sagesi Yetageleonu, Kepenyofe, Su Sagesi Hegabamudi, Hachabunu Murim Hachabunu, Jatula Sagato, Su Sapuba. Poteja Kepenyofu su decide Sodo, Tejaki Gatsubu Kasudushi, Tejasu Vorgadio, Su Pubabe, Sagesi Hedi, Sagesi He Tageleonu. Sala Jacobe, verse Kerpunu Pugatza, the Lord is full of compassion and mercy. Ketozo, where's a guess here? Kelimie, se, Teja, Kephamia, Eya, near Job, Sages Higilia, Zesilie, Mu, near Nyiepu, Harke Dibo Sitzamulie, Nyiepu, me clear me mumejepia. Sages Yetagilinu, Nyiepu, ke clear, muke meje. Sagesiet Hagilionu, Nyepu ke his mercy and his compassion so ha.
su ha su throwe ke penyope su pie pun nature sununu because he is merciful and he is compassionate po jo shi ke zala po jo ki tsa no ge to thalero po jo ki zedi po su tsla pie te jasu se khala se ge dio pise thakie seswe cha ke ni ro ki ge zbuga sla a point ke ni jeba mo keryo wait with patience verse care tininu verse care pu ke zo mu cha ke ni ro speak with patience. Tegazunu sagesi tele. Die pugazunu die punushiri sagesi hele. He gets us sumulia. Verse care can you. Akego bahuri ni tie ri moriki tiri moriki ziri. Mori pragasa Kehou puri se resehe. Deri ni diero u earlier. Mu moro mo earlier. Ni pe jogawa nu leta molie ketiola ici bien. Au chapter senu Jacobe hoha semenyo le morso geze susa seketarosa. Mushidi ubu udiepunu menyo morso kekela monu ha pe tepe kawale gevi ha pe tetewa le gevi shigeze kekko bagezela. Au chapter senu suprele. Vordi chapter tepunu verse tepjedo progaba verse tepunu chapter pengu verse tepunu liro ubu panya parada he grumble mu grumble tsuzuri hanunu la paryazo grumble tsuzuri utie umen nunu la paryazo verse kerkenyenu do not swear rese suri hanunu la parya sala Kehou suri Jacob tubie tsgaba tsgese kepelemi hakoha uTV mogez고 그다음에 제대 응금했더니 뭐가 게 부주 게 부멜후 미에 first 세가자 미에 세가자 뒤에 뭐래 judgmental 가자 무 세가자 뒤에 개pen요 퍼자우 셈함하 니 개pen요 퍼자우 비르세 개pen요 퍼자우 비 promise by God to them 자 개pen요 퍼자우 비세 하 부부 멜후 가자 시가자 그다음에 제대 살라 verse kerkin 누포에 do not swear. Let your yes be yes, and your no be no. 이게 바호하. 그래서 디하하고 개푸도 개푸 셀리게비 수서봐. 부티게 잘라 밥배 디테일스디 개푸로데. 내 저거 뿌가 바호하 기게 즈보가. 호할리로 우켈레게 니츠디 oath. 머리 swear 쓰게즈 수서 부바데. ukele kaza ukele kenye sidi mushidi ukwe kepelimide hakoliro Jacobie tubie utsgaba koliro kepelimide mu kepele hakwe Christian ne kigazi bu puyashi Christian ne kigazi bu peleyashi suzuri chizo a Christian ne sala ditopuya mu apugazi suha I yes is yes my no is no ilezmese getse grode Kristamiga dala. Musala Jacobe ugobu shileje getse susa bu. Deri timi hakoe kepelimizo. Deri ukwe Kristamiga dala getopuya. Kristamiga dala medayamo. Joroli susa kepelimizo medzimor sho getse sizo shiri. Ugo tiogo peletuligamo. Ugo keleu lutsahatsa getsela reskepenyufaza sedi resegeze. 시모르슈게즈누 피에다라게즈 솔라 자코페 호하투비에 우츠바게즈 수스물리에. The oath that James had in mind seems to involve invoking God's name to underline the reliability of a promise. 아마보 부서 게토투조 무슬라 아 르셀리비 시데무스우고에 게펠레미에 아푸게스 게토투조 게펠레미다즈라 that is enough. जब जकोब के पूलिरो कैथोलिक के पूलिरो उ के चुपे उले मो के चुपे मोले सुचिजो नो के पेलेमी के चला के पेलेमी के लुजो में जी मोर के शो सुजो गेथो के चु गेथो पु के चु सुजो ससे रसेदिनु सु सब्सटेंशिएट सुमुरिवी नो उ के बा उनके पु सुहा
tu ke me tige dio no me zu tu zo ge zu su tsla ge dio la er se ge zu ke pe nyu fa za bi er se ge zu su tsu mo ri ke tole se su se pu ba dem pu jacob pu ge zu we su pu ba ge zu su se mu le ugo ke tole se nu er se die le ge zu mo ri ke pe nyu fa za se di out er se ge zu su go se kro bu mu le zo ke pe nyu fa ri su se tse ugo hake tsake nye ser nu ke pe nyu fa pu tu zo shiri su ha promise kage se Paul ri Corinthia kenyu pu me pe senu po ZHAPU su se me ke me ti se ke dola ke pe nyu fa bu po witness su ha ke trozo ge ze su se me ke me ti se je i ge ze se ke pe nyu fa ki cha ge ze shi ge ze zo tejo ukil ugo court room go nu ot bobadi ot poliedinu tejo papepi papechapepi morsho ge ze su se baya sorkari bo from Tsililo, Ugo, lady Sorkari, Segedo, Minister Migo, Old Susupia, Sugos put to Prezo. Catola say, Supi Morivi, Shimori, Vosugos, Sugos, Pubamo, Tejola, Chiagaza, Musu, put to Zogeza, she gets a bar. Verse Kerkenye, Nupugabas, Lapo Joliro. We shouldn't need to emphasize the truthfulness of a particular part of our speech. Suha Kehou pugasa su emphasize lagaza resedi suha emphasize lagaza su tsumurivi. Because all our speech should be true and trustworthy. Kepele me ke luho ki devri metsme cheshi ne tutusliro. Kepele ke luho pu testimony ki devri khoshi. Keglamono Jacob pugaba ho haliro. No u 이주 우로 우레 수스 지조 디토수하 모임 노 뿌게서 노 레가바 게토로 게토게 수스 지조 수조리비 수스 지조 무게 펠메 우디스푸 우디스디푸누 게토 부모쇼 펠레레케 스미 모쇼 우고 부바 수하 자콥 띠우누 게펠미고 Sunu ke pakele tsege ze sadame jide. Deritia nomu age ze ke pele ke lunu lubaliro. No Jesu Christos se jime poliro. Ke pele ke lu sedinu no ke lunu lubaliro. Liro ude mo liro mode ke penyu vazau se resela morivi. Ugo mati pengu sere tenye zigiza Jesu buge su se ngulemu主要refer 这是摩利罗中摩大里维的是啦，马蹄并无二些个这并无些天年这个这不是的，马蹄并无，是谁诺地质的二些些，但是侬怕不吃掉的，你不给 plus 瓦个到吃了，一地天子不给数，你个系列的的，但是啊你个给不吃掉，怕不是不是些些，第二是uke penyofa ke di bazo zela mori ki ziri suwe po piprazo ke zela mori Jerusalem ri suwe ke di ke zo na di zo ke zela jiu nie ziri nie tapper puri tsepekra mori petile ke hola deri nie diubu uro ele mo ele modi su ziedaro Kehou kinu zo. Ogo English nu last sentence yo sus presentaba. Simply let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. You see there. Anything beyond your yes and your no is from the devil. Homie. Amez tu zese resseleri paporimo ke penyo faza se resseri paporimo reseu givore reseu me dagaba mi givode ad pututu ad totu zu avietu asu situ lo kiedi resemoda musu argument su ke puvoliro ke tosse mu justify tslivi segezova derije do jisu pugese dieha hayam hago banye
Kekelamun puri Jacob Jisu pugaba Jisu kepetha ugo sermon on the mount. So refer sabaga go sus lelivide. Mu Jisuri pugasu no ule mole. That's enough. There Jisum habo pusa suro kigazubuga. Anything beyond this comes from the Lord. Anything beyond your yes or your no comes from the devil. Musum habo KETSHE sasa mu lepe su sasa morsho geze shigeze bo banye. Deri Jacobe lepe su lepe za mu highlight sa toba gezu liro. Kepelemie madayamo. Kepelemie kethopuya kethoutseya. Krista kepelemie pelele kesmie. Sela your yes and your no is enough. Pusus pubawe. Jedo lesson honu segesi hegeza. Jisu Krista la work moche segesi henugeza. Tegezunu Jisu la work tegezu shiri. Dis de punishiri segesi hegeza. Mushidi ke penyovabu. Ha pepi geze chapiu pue chapiu geze la. People pelewa kewa suha. Ugo listen suwe. Jisu Krista ugo example ke vitowe. Jisu Krista mie put pepie cruz ginu guwa ge diola. Doni ni tsedi kemada pe tepio pupeda. Mu pue ugo ke krugeze ugo puga bago ugo 세디 ugo mez츠가 봐 수고 스페테 분예 빼비가 쓰고 시리 빼때 우다 부다 지수의 수스 시뚜 봐서 데리포 하뿌리 부모 he remained silent get자버리 부모데 지수 and he endured the pain endured the accusations the false accusations endured the flogging So we have the farmer, we have the prophets, we have Job, we also have Jesus. Putyo kepenyovubu pumato tsisa gadola wesu tegele. Kepelemie kepenyovu devotion pe jisu tsedi luketsulu. Wholehearted devotion to Jesus requires patience until his coming. And because Jesus endured that suffering, Kepuma vasage jola, kecha cheke ribi ugo tsige jola, kepenyofam har subu chivoli de. Subu chivoli de. Kepenyofa jisu po patience la. Po patience la. Mu jisu tie ashime zige jo me. Appelle ke le me ashime zile, come and follow me. Ibaga jisunu we are saying yes we will follow you. Miker diego yes we will follow Jesus. And Jesus is calling us even to this path of suffering, but with patience. Job ke puze, ke penyovo tajago sukose lilie. Deri ke me jigeze suwe limdado me, shilegenze ke peleme su pubademse. Sala Christamie kepelemie kemejigeze sazmesemo kemejiliro kemejibaliro kepele ketzalazo rubbish su kawale su renye ketolese jisu tozori kemejigeze chaunu tovodi ugo bu shimejinudi putyo ugo ketawe ugo chedo sala posedi to be devoted to him wholeheartedly devotion be putsidi po shimejido gezunu. Let us commit ourselves to be patient until he returns. Kelesus sedi nipu poker ka chaget sahunu lekhe nipu bu jasagide sele aga chago tsdigo dozugo sele dado. Ikhe nipu Jehovah hego chedo
Puti KECHA SEYIEKRALIE ba NYIEPOU no hakwanu hego donobadi hego tsegaba hego bun RACHÜLIE hego bun dirnele NYIEPOU purhike krigetsunu hego bu pa lele ga babetela bijiawe jedo NYIEPOU hego dirnele de mu progress prasudio getsunu hego nkergracha getsonu NYIEPOU Jehovah nzepu tsligada susa la NYIEPOU hego dodzgo tsejewe zasi susa no hego kasagila dodz tsejewe NYIEPOU no hego crossje di chayawe hego nugele dear nugele zgo zbu hego hebie hego bun mimilegele nkrimimilegedo NYIEPOU no hego cruisje hego bu NYIEPOU Jehovah sgese hedi no lavorga mo che sgese he bakele o NYIEPOU no sunu hego batagasalan beje tie NYIEPOU hego bu ndie tse zegedo no HIEKHA presegilitsile mu hego NYIEPOU sunu NYIEPOU hego kagasa mato NYIEPOU kerkrachagetsu horitsuvodie hego dodzuvogdo betenu nofu bu hego tsese hego chatasnudi jisuzanu chayawe amen. 그거 또 저거 쓰기도.